E toi whaatalo whātua le whaapuponga o Tala fau mai le si ufofonga le lau mua mo le nei awa uli. Ua tāpena le pulesili o le liti o New Zealand Paul Thompson e tu ua le ofisa whaasala lau a le Radio New Zealand i le mai ai o le se fulutolu tausanga talu o na iai i le au nanga. Na whaalau i loa e Dr. Jim Mather o le taitaifono o le komiti whaatonu. Na longo ina e Thompson le komiti i a te sema i lana whaaiunga i whaase tua ngalu mai le tofinga i le whaaiunga o le tausanga nei. Na fuafua le komiti whaatonu e whaato a whaailoa i le awhaingaluenga lea fuafuanga i le awhalona lua o le tausanga peitai. Ua mawhaiona vave whaailoa i le awhaingaluenga i le tae awa na leila ona o le mautonu o le lumanae o Thompson mai i whaamatalanga a le suipa le mia po o le taitai o le Act i a David Sāmoa. Na whaiani whaamatalanga Sāmoa i whaatu tonu i le pūlenga le liti o New Zealand ma le TVNZ i le amatanga o le masina nei. Na moli mau Dr. Mather na mali lia whaatasi ma Thompson e whaalau i loa lea whaaiunga i lea so. O Thompson o se taitai whaamoimoina mai le se fulutolu tausanga o avea mapule sili mo le Radio New Zealand. Mana ia whaiani suinga te tele ua toa te lea i tangata e whaalongolongo ma muli tai i le leiti o New Zealand. Ua whaalau i loa mai le malo se fesosoani tupe e tu sama le tolu 5 miliona Tala mai le paketi mo no foanga fau e lua mo ta avale fale mai au kilani. Whaapea le fesosoani e whaatupe le whaafaingaluenga ina o nisi tangata whaingaluenga fau ai mai se ai masini te konolosi e te tauona whaafau ma le langolango maalosi mo ila tau e ngalu lue i le laina i luma. I se whaalinga a ole i whaalau i loa le paketi au kilani le aso na taua i le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown. Whaapea le minista langolango ia Casey Costello o le ala totu ina atu le tolu 5 miliona Tala i te tonu o le whatausanga mai le paketi o le lua whelua ono e whaamalo siai au nanga a taawale fale mai. Na saunoa Brown aval au tangata ni usila mo se taawale fale mai e te tauona lato mauti noa o le avave o na maua le fesosoani e moomia. O lo o whaau au beo na mawalunga le moomia o au nanga a taawale fale mai i le atunu u a toa. O le ai fo i seisisi i tanga o tupe mai le Health New Zealand ma le ACC mo au nanga a taawale fale mai i lunga le awala. Ina ia mawhai o na tali atu i le mawalunga o manaonga ma le taungata o le au nanga. O le si itia pia i lunga o le tau o le penisini, ua mawalunga i le numero tangata ngase ua leo ia lato appointments po o asia singa i fo mai i Northland. E silia ma le fase lau pasene le numero tangata ua le mawhaio na ngā fatia le utuina o a lato taawale, ua avea lea mapapui o le mawhaio na o i appointments. E manatu nisi o fo mai, o se tūlanga whaale tonu lea, ona o le popolenga i le soifua malolo i na lau tele. Ma e toa tele tangata ua sulufa i atu i au nanga fesosoani ona o le lenga fatia o le tau o le penisini. O langono le fia ma le whaafetai na whaalia le mamalo mātua ma ainga i le whaunga o ali ima tamaitai leo fau na whau mai le kolisi o leo i le aso ananafi. O le whaamoe na whaia i le whale taalo a le Te Raupara Arena i Porirua i Wellingtoni. Ma e toa fitu se fululua le au whaau. Na amata le sauninga i le whaafeloa inga i le susunga i le taitai leo ia Sam Keats. O na susoa i lea ma le saunoanga a le kau mātua o le sui o Maori ma i le ngati toa malangina le vi o le malo New Zealand. O saunoanga o le aso na saunoa i aile taitai leo ia Sam Keats, whaapea le sui komisina i a Panet. O le wheau na momoli mo leo fau e whaapea ia outou whaamaoni ia outou tautonga ua whaia ma ia outou whaia ni suinga le lei i no fuanga o le a outou ngā lulue ai. Na whawhetai a foi e le taitai leo le ngā luenga a mātua ma ainga i le langolango mālosi a ofeanga iai whanau ma la tautau mawhainga mo le lua se fulu vai aso. Sa awai fo ile pule nuu o Porirua ia Anita Baker, whaapea le sui pule nuu ia Kylie We Happy. Na moli mawina le tumutumu a inga o le au whaau na malanga mamao mai i isi tu o New Zealand e awai i lea whaamoe. Na whaamai aina le sauninga i le haka, na whaatinoina lava i leo fōwia na whaau, ma le iputi na tapena ina lava i le kolisi o leo i Porirua. O se tasi o le au whaau, o le susunga ia Constable Tom Maiava, o se alo e whaasino ia tasi Maiava, o le sui o le si ufofonga o le laumua. O Tom sa ta alo i le manu Sāmoa taito a fitu, ma o se sui fo i o le Liona a Wellingtoni.
Ua whaalawi loa le mahaloni suinga te tele I whale mo tangata lau tele po o social housing. A matatu le paketi o le tausanga nei. O le asi itia fesoasoani ta iwai aso mo a inga I se lau se fulu afe I le se fulu lima Tala. Ai o le afa aititi ai le fesoasoani mo isi a inga valu se fulu afe I le tusa ma le tolu se fulu Tala I le vai aso. O le nei suinga o le a o whaatasi matula fono fou. Ma o le asili atu ona whaingatao na ngava ai tangata mo whale le malo. Ato no le ai fo I se tapulaa mo le umi e te tau ai ona no nofo tangata I social housing. Na whaia se whaasina silanga ale Minister Whale Chris Bishop I le palemene le aso tofi, ma whaalawi loa I polo kalame fou mo ia suinga, anga I atu I isi tausanga o lumanai, na ia I oe e mawhaio na whaia nei suinga I se awala, e lea whai nai le toa tele o a inga, o lo tau lai le vaai ale maa loi vaenga au tu e tolu, e au fia I le ave sao le fesosoani mo e pito silio na mo o mia whale, whaalelei awala e fesosoani ai I tangata e tu ua social housing, Aianga I atu mo whale mia whaatu ma oti. Whapea fo ile toi whaalelei awawa noa tutusa I fesosoani tau tupe e una I ai tūlanga ile tuto atasi. Ua fautua ina tangata Wellington ne e malanga ai I pasi ale me link ina ia whaonga snapper cards matino I tupe po cash. Ile aso e tutongi ai o lato pasese. Ona olo o whaale tonu le porkala me e whaonga ai debit cards e tutongi ai pasese. Leana whaato a amata whaonga ai na ia mati o le tausanga nei. Olo o whaalia le so upo le me link e whaapea olo o whaiani ngā luenga whaalelea I lea porkalame. Mai whaato a atoa ona uma ona whaalelea atoa I le asonga fua o le vai aso fou, ona e te tau ona ilo pasi ma whaapipi ina por kalame fou I pasi taitasi. Ua whaato ese le me lenki tangata lau tele ona o lea whaale tonu. Ai maise o le toa tele o tangata ua filifili, la tau te whaonga aina contactless payment ona e whaingo fie. Ele o afia e wheo a inga ino fua afi mawaa, pei ona lipotia ele le tio New Zealand. E silia male 4 miliona tamaiti e ono angava ai whaia tuipui o fulu a matatu I le tausanga fou. Ua whaailoa le wha Mac ni suinga e au fia I le whaalawa I tele ato o le fisosoani e whaifua I tui o le fulu mai le tamaititi ono maasina e o atu I le tailima tausanga le matutua. O nei suinga o le a mata wha mamaluina I le lua fitu pe a pāsia. Na sau no le whaato no le wha Mac Adrian Martin a whai aitalia nei suinga o le a fisosoani e puipuia le whaitau se lau a wheo tamaiti la iti ma o latou a inga mai inga se ngase onga. I le taimi nei o tui o le fulu o lo o tutongi le malo mo tangata e tai ono 5 tausanga ma o lo o iaini ngase e ono la matia I lo latou soifua malo loina. O tamaiti lalo I fo le tai whātau sanga e anga waa pe a whai sa tau fia le whale mai o na o ngase le maa po ni whawhita au li onga I le maa nava. O tamaiti e lungo le tai ono maa sina e mawhai o na anga waa pe a whai e aini mai tu mau e pe o le maisela, suka po o ngase le whatu. Ua lipotia le toi alia ai Australia o le whaama inumeratasi na malili waita maiti I New Zealand le diphtheria. Na lipotia le ABC News le silia male lua se fulo tamaiti na afia le diphtheria I le luafe luaono I le Northern Territory ai whapena fo I le tui sifo Australia whaapea le tui saute makuini selani. O le taimi mua le nei wapito sili ai ona pepesi le whaamai pe a fua I le fia se fulu tausanga ua tuanai. E o mai le po le asolulu o tatalia se whaamaoninga o se toatasi ua maliu I le Northern Territory ma a whai foi ai whaamaonia o le aavea matangata mua ua maliu I le diphtheria I le lata I le se fulu tausanga. Na whaalia e polo ofesa Michael Baker o le University o Otago o le diphtheria o se afianga o le wha ima le pa o le tino isiama po o bacteria beitai ua tau lewa aia pe tupu I nei vai tau o le senituri taluai o le wha ama ipitosili leo na mali liwai tamaiti I New Zealand pe ona saunoa le li ipolo ofesa e mawhai e le siama pe a mana vaina o na ngaosi se vaila au o ona e whaaleanga I nai le fatu whaapea mawhatu ngao a ea afia I fo I le pa o le tino.
Ua whaato ese se le tio Peritania i le tupo sa lesa le tolu. Whaapele au whaalongolongo pe a whai ua whaina o la tau langona. E ala i se whaasala launga se te le e whaapea ua tu umalo le tupu. O le whaasinisilanga na whai ai le asolua taimi Peritania. Mana mafua o no se sasi i le masini kome piuta i le Radio Caroline i Essex i lone tona. Na amata whaapea le whaasala launga. This is Radio Caroline. O le tio Caroline le nei. Wa whaamalo mo se taimi le tu maua tātou polkalame masani. Se iai se isi whaalinga. E whaailo ai le whaaloa ia i le tu umalo o lana fionga mai estete. Le tupo sa lesa le tolu. E le ngatai lea na whaasala lauina foi i lea le tio. E whaape ua whaamaonia i lunga o whaasala launga le tu umalo ai o le tupu. O na tāloa leo le vi o le fua. Muli ane na whaia le pule o le tio pira mua. Se whaamatalanga tustusia i lunga o le Facebook e whaapea. Taluai ona o se i le komepiuta i le potu whaasala lau au tu. Na se ai ona tale whaasala lau ngau le maliu o le tupu. Ma oni tu manianga masani ia i le tio umai Peritania. E tāpena masao nini whaasala lau ngā whaapea. Mo so o se taimi lawa i tu umalo ai se tupu. Na whaato e se ai le tio whaasala lau i le au whaafafonga. Ai mai se le tupu sa lesa. O le Radio Caroline na whaavai na i le awheiva se lau ono wha. O se le tio sa whaasala lau e au noa ma se lai sene aloa ia. Mai waa sa taulai o ngā sami la taana i le tala whātai o Engelani. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vae ngau le awa uli.